afika akhumule ijacket mesebuya akhumule ijacket akhumule iskipa akhumule ibhlukwe akhumule andasulu asale phuthunumu hayibo afika ahlale phezulu kombhede emehlala phezulu kombhede abese ngibamba like ukungihoda ethi ngibamba bese ngiyambuza ukuthi ibhudi kahle kahle wona nomsebenzi ongizela wona na ayithi ngibamba kanje ngizwe ukuthi konke engihlabayo le ngemuva mengithi ngisingayisibamba lesandla asibalekise mengithi ngiyasibamba ngisifica ngithola ukuthi uphethe ummesi yilapho ngamcela khona ngathi mfowethu anginawo amandla okulwa nawe yenza noma intoni othanda ukuyenza kodwa ngicela ungangibulali wathi ingane uzogoloza athatha ummesi wakujikela lapha ya hayi ngicela ukuthi ke zabuya ke wangenza wathatha iphento oluhlunsula wangenza past 11 u12 u1 u2 u3 kaze wangidedela ngo past 4 ephezulu kwami ayike mekusa ngolosithathu ngimcela ukuthi akangigodukise ngoba umsebenzi awusekho aphinda adonse lo mmese wakhe athi uyangihlaba ngawo mase ngiyawublocker bengublocker ummese ubuyele kumina adonse induku kwespeaker khona induku espeaker ebeke kuyona ispeaker athi uyangishaya bese ngiyaphinda ngiyayibamba bese ngiyamtshena ke ukuthi mfethu njengamanje ngicela